Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi, muryango mugari Rwanda Media Group Plus, nongeye kubasuhuza, nongeye kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo, abatara mu muherere mu Rwanda, Uganda, Uburundi, nongeye kubasuhuza, abatara mu byimazeyo muherereye mu gace ko mu Kirundo, abatara mu muherereye Cibitoki, nongeye kubasuhuza, nongeye kubatera yambo, abatara mu muherereye kabisa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, nongeye kubabwira ati bikwaye abatara mu muherereye Congo Brazzaville, RDC, Tanzania, reka nongere mbabwira ati habari za subu, habari za masiku ndugu zetu, tuko pamoja. Nongeye ndabasuje mbifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Turi kwa gatandatu wa tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Mboneraho n'umwanya wo kubwira abadivantiste rwose umunsi wa karindwi ati isabato nziza, isabato y'umugisha. Turagarutse ni David mwenye kitu muri izi mikoro za Rwanda Media Group. Please mboneraho n'umwanya wo kubabwira ati muzamure subscribe zanyu, musharinga mu commenting, asige dukomeze kugenda atwibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambuka hano kuri Rwanda Media Group. Please twihuse cyane, turahera ku makuru akomeye cyane. Inyeshyamba za AFCM inatatu, inyeshyamba za 23 zikorera mu burasirazuba bwa RDC zirashinjwa ibirego bikomeye cyane, aho izi nyeshyamba za 23 ziri gushinjwa ibirego byo gufata abaturage mu gace ka Kibumba, zikabaha amafaranga, zikabita abasirikare ba FDLR, abasirikare basize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni byamaze kuba byaregwa izi nyeshyamba za 23 zibarizwa mu burasirazuba bwa RDC mu mujyi wa Goma. Turagenda tubigaruka gatanu kandi kabisa tubiva imuzi ni muzingo. Ni David ugarutse muri iki gitondo, ndagira ngo uzamure subscribe yawe, usharinge, ukomenting, asige dukomeze kugenda twibanira gatano ku kandi. Uraza kunyemera kandi muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tuzi kunyarukira ahantu hitwa kuri Lake Idowalidi nkuko amakuru abitangaza. Ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo hari rwose ngo icyitwa umusada inyeshyamba za 23 zakiriye wo mu bwato bwaciye muri iyi Lake Edward. Lake rero ni ahantu hahana imbibi n'igihugu cya Uganda ndetse na RDC. Ni mu gihe kandi aba basirikare bivugwa yuko ari abasirikare b'igihugu cya Uganda baciye muri iyi Lake Edward, ubwo ubwato bwari bwuzuye. Tuza kurebera hamwe rero ubu bwato aho bwari buri kwerekeza, ese bwagezeyo, ese byagenze gute. Turagenda twimata turagatanuko kandi muraza kunyemerera tuzi kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, agace ka Kavumu gakomeje kuba tombe. Ni mu gihe kandi inyeshyamba za 23 zikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, zikomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane muri aka gace ka Kavumu. Amakuru aturuka yaratangaza ko ingabo za guverinoma y'u Burundi zikomeje gucana umuriro kuri izi nyeshyamba za 23 muri aka gace ka Kavumu. Ni mu gihe amwe makuru aramutse muri iki gitondo cya tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 ari kuvuga yuko ngo rwose ngo rukomeje kwambikana. Ni mu gihe inyeshyamba za 23 ngo ziri kuraswa bombe muri ibirindiro byabo ku kibuga cy'indege giherereye hano Kavumu. Ngo rero iki kibuga cy'indege nuko mu gihe gito turi buze kumva cyamaze kwigarurirwa n'ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo of VDP. Biravugwa rero yuko izi ngabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kwataka umujyi wa Bukavu zifatanyije n'igisirikare cya Wazalendo. Byose ni hano tujye kugenda tubiva imuzi n'umuzingo, tujye kugenda tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa. Mu gihe nageze muri izi mikoro, menya ko tugiye kugenda tumenya byinshi cyane bikomeje kugera abitangazwa. Ndagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere dukurikiye, niba atari ubwa mbere kora kuri like ko gapfunsi kareba mu kirere kugira ngo ufashe abandi kuza kubona kino kiganiro. Ni umusada, ni inkunga ikomeye cyane uraba utanze, ndetse ukomentinge muri comment ushyiremo agatima, ushyiremo akadarapo, akushyiramo kose rwose karemewe, kandi ndagushimiye yuko uri buze kuba wabikora. Twihuse cyane rero muri iki gitondo cy'amakuru cya tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, amwe mu makuru yagiye atugeraho. AFCM Ventura ku munsi w'ejo wa tariki 13 yari ifite inama mu mujyi wa Goma muri hoteli Serena iherereye hano mu mujyi wa Goma. Rero nuko iyi nama, umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu badiplomate Bintou Keita wari witabiriye iyi nama, hari ibyo atumvikanye n'izi nyeshyamba za 23 zari zamaze kwitabira iyi nama. Rero nuko yaje akuba yavugirwamo byinshi cyane
aho Bintou Keita yashinjije inyeshyamba za 23 kuba zikomeje gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan ndetse n'ibindi bihugu bigera kuri 12. Ni mu gihe kandi Bintou Keita yashinjije abarwanyi ba 23 kuba bakomeje gukora ibirego nko gunyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu mujyi wa Goma ndetse gufata ku ngufu, ubushimusi, ibindi byaha byinshi cyane byibasiye ku muntu. Ni mu gihe kandi bimwe mu birego M23 yashinjijwe iri gukora ngo iri gutwara abaturage ikabita abasirikare ba FDLR, aho M23 yashinjijwe kuba yarafashe abaturage mu gace ka Kibumba ikabaha $1,000 kugira ngo bitwe ngo aba FDLR. Rero ibi ni ibirego byamaze kuba byashinjwa M23 ikomeje ngo kugenda ikorera mu bice bigiye bitandukanye yagiye yigarurira. Ibi ni bimwe mu byagiye bishinjwa izi nyeshyamba rero zikomeje kugenda zikora. Ngayo nguko rero nibyo tuba tugomba kugenda tugarukaho, ni bimwe mu byo tuba tugomba kugenda twinjiramo twimatatura adukuraho ivumbi, nyamuna kugira murushaho kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Reka tunyarukire kuri Leki Edward. Iyi ni leki yuvuye muri Rucuro rwose uyinjiramo, ni leki ihuza umupaka w'igihugu cya Uganda ndetse na RDC. Ni mu gihe bamwe mu baturage baturiye iyi leki kabisa batangaje ko ku munsi w'ejo mu masaha yo mu rukerera ubwato buhetse abasirikare bwambutse iyi Leki Edward ihuza igihugu cya Uganda ndetse na RDC. Rero bivugwa yuko ngo ubu bwato bwari buhetse abasirikare batari bake nyamuna nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Rero ubu bwato bwaje kuba bwakwambukiranya ngo ahitwa Vicumbiro muri Runyasenge, muri Runyasenge no ni muri territoire ya Rucuro nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Rero biravuga ko aba basirikare ari abasirikare by'igihugu cya Uganda nkuko amakuru aturuka yakomeza kugenda abitangaza, ngo baje gutanga umusada ku nyeshyamba za 23 zimaze iminsi zitsinzwe mu gice cya Rucuro. Namwe makuru akomeza kugenda atugeraho. Reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho zikomeje kubyara amahari hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kiyemeje gufatanya na Wazalendo kugira birukane inyeshyamba za 23 mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Ingabo za guverinoma y'u Burundi zikomeje kugaragaza imbaraga ndetse n'ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kwirukana inyeshyamba za 23 mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo twabatangarije ko inyeshyamba za 23 zamaze gukurwa muri Kavumu centre. Rero iyi centre nuko yari yamaze kwinjiramo ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP barizwa muri iki gice cy'intara y'Amajyepfo. Amwe mu makuru aramutse muri iki gitondo rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba AFCM Ventura ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP ku kibuga cy'indege cya Kavumu nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uru rukerera nyamuna, ngo ni urugamba rw'amagasa hagati y'inyeshyamba za AFCM Shiri inatatu ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo atangaza ko ingabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kugota umujyi wa Bukavu muri rusange, ngo aho izi ngabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kuzamukana ibikoresho karundura, ibikoresho kirimbuzi byo kwifashisha kurwana urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi bamwe mu bajenerali bakomeye b'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi baherutse kugirana inama na bamwe mu bajenerali b'igisirikare cya RDC, inama yabereye muri Uvira, aho abantu basirikare bombi ngo bagiye gukoresha ibitwaro byose bishoboka kugira ngo birukane inyeshyamba za FCM 23 mu bice byose yagiye yigarurira. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bitugeraho nyamuna, natwe tukavuga ati reka tugende tubibagezaho amurusho kugenda musobanukirwa akantu ku kandi kubikomeje kugenda bitangazwa. Ubwo rero tayari murumva ko igice cya Kavumu ku kibuga cy'indege cyane nacyo zabyaye amahari isa n'isaha. Twababwira ko izi nyeshyamba za 23 zamaze kwirukanwa muri iki gice uko byagenda kose bitewe n'ibikomeje kugenda bivugwayo. Zamaze kubyara amahari, byamaze kuba ibikomeye kuri izi nyeshyamba za 23 muri aka gace kakavumo. Rero aho ingabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kuvuga ati turabirukana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse tubasange no mu ntara ya Kivu
y'amajyaruguru. Yari David, ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo ushange commenting, asige dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambuka. Reka mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'ishyano mahirwe kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Nyagasani nakomeze abahezagize mu mirimo igiye itandukanye mugiye muhereremo.